Ja sam na taj put u Mađarsku, pred put na Siriju, otišao odmah posle sabora na poziv i naše episkopa i donekle na poziv predstavnika mađarske kulturne vlasti. Pa ja znam iz istorije dobro kako je ulogu imao naš narod onda kada je masovno izašao iz Srbije sa svojim patrijarhom i sa svojim episkopima, mnogobrojni narod. Misli se oko 100.000 porodica da je prešlo sa Kosova i sa juga Srbije i velikim delom iz Srbije i našli su utočište u tim predelima. Bio je to život nastavljen, onaj život sa Kosova i Srbije, prihvaćen od tadašnje mađarske vlasti i Srbi su imao svoje volje i želje tamo nastavili da žive životom koji su živeli na Kosovu i u Srbiji. Ono prvo što su činili, počeli se podižu hramove. Iako su živjeli sami pod vrlo teškim uslovima, bez domova, prilagođeni na brzinu, oni su odvajali mnoga sredstva da podignu manastire i podignuta je dosta crkava, tako da je nastavljen život Srba sa Kosova i u Mađarskoj i živjeli su dugo takvim životom. Bilo je to dobrih primjera, ali bilo je i drugih, onih težih, no sve se to prevazilazilo. Jedan veliki broj se vraćao tokom vremena, drugi su našli utočišta u Rusiji, ali jedan broj našeg naroda je ostao da živi na tim prostorima sa svojim episkopima, svojim sveštenstvom i sa svojim hramovima. Ti hramovi neki danas postoje, neki su nestali i oni svjedoče o duhovnom životu našeg naroda i prilikama u kojima su oni živjeli. Vreme je učinilo svoje, broj Srba se znatno smanjio danas. Oni koji su ostali da žive, svesni su kom narodu pripadaju, čuvaju se svoje vere, drže se svoje crkve i možemo da kažemo da su živjeli punim duhovnim životom. Brakovi su učinili svoje, mešoviti brakovi su došli do mešanja naroda, ali su naši koji su želili da ostanu to što su bili, ostali kao pravoslavni hrišćani u punoj slozi i ljubavi sa bratskim, katoličkim, mađarskim narodom. Jedan vidljivi znak te istorije i toga života jeste i muzej koji je obnovljen. To je pre svega veliki ponos mađarske vlasti i velika radost našeg pravoslavnog naroda srpskog, kojima je omogućeno da svoje kulturne vrednosti rasvete po crkvama i po domovima skupe na jednom mestu, u jednoj divnoj građevini koja je nekada bila preparandija, odnosno učiteljska škola. I danas je to jedna kulturna ustanova našeg naroda koji predstavlja jedan duhovni centar koji posećuju ne samo naši pravoslavni Srbi, nego i mnogi drugi prijatelji našeg naroda i naše kulture. Bilo je to vrlo divan i svečan dan i naša je velika zahvalnost ljudima koji brinu u kulturi, da su taj
Tu zgradu obnovili i prilagodili je za jedan savremeni muzej kakvih ima po svetu. Veliki događaj, bilo je to predstavnika mađarske vlasti, predstavnika kulture i našeg naroda. I mislim to je jedan istorijski događaj koji će ostati dugo zapamćen. Preparandija je odigrala vrlo veliku ulogu u onom vremenu i to se pokazalo da je naš narod bio naklonjen kulturi, da je voleo kulturu i prosvetu i mnogo je izdvajao i davao na to polje interesa i rada. Hvala Bogu, taj zgrada i škola odigrala svoju ulogu. Sada ima jednu drugu ulogu, kulturnu, da podržava svijest našeg naroda o svom poreklu i o svojoj duhovnosti. Slično u Preparandiji danas imamo ovdje uglednu gimnaziju. Ja sam bio zadivljen sređenošću te škole, onda organizovanom radu u toj školi. Imaju vrlo ugledne profesore, gdje su naša deca imaju priliku da se obrazuju, da uče svoj jezik, svoju istoriju, ali ne samo naša deca. Tu dolaze i deca mađarskih porodica, vjerovatno iz mješovitih brakova, ali dolaze i deca iz Srbije, Mađari, koji uče srpski jezik ili žive u Srbiji, tako da i oni predstavljaju jedan veliki broj učenika sadašnje gimnazije. Vrlo, kažem, jedno sređene škole sa svim uslovima jednog normalnog života i rada u toj školi. Imaju dobre nastavnike i tako da ta škola sa uspjehom vrši svoju misiju. Ima dece iz Crne Gore, Republike Srpske, Hrvatske, iz Srbije? Kažu da ima iz svih krajeva, da je veliki broj dece, da se uče i da izlaze vrlo sposobljeni za dalje školovanje i studije. Vaša posjeta je bila pre svega na poziv episkopa Budimskog, gospodina Lukijana, ali je vaš boravak u Mađarskoj pokazao da je to više od posjete eparhiji Budimskoj. Sam državni vrh se vrlo angažovao, pre svega u organizaciji kompletnoj vašeg boravka i članova delegacije koja je sa vama boravila i po prijemima i po prisustvu i u samoj eparhiji, u crkvi i u prijemu kod najviše državnih vlasti. Ja sam imao prilike da je prošle godine i prošlosti primim u nekoliko navrata visoka predstavnika vlade Mađarske. Jedan od njih je sadašnji potpredsjednik vlade, jedan divan čovjek, koji nas je tamo lepo dočekao i pozdravio, održao jedan divan govor. Da, i ono što me posebno raduje, što smo mi sada kao komšijske države imamo jedan divan odnos dvaju našeg naroda, dobro se razumemo i smatram da smo današnji mađarska država jedan od iskrenih prijatelja koji nas podržava i ne samo u kulturi, nego nas podržavaju i na drugim interesima Srbije i srpskog naroda.